الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا برمضان وجعل منها أفضل وجعل أسفر الأواخر منها أفضل الأزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل من صلى وقام وسن التهجد والقيام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، ولنعلم أن الله عز وجل بحكمته فضل بعض الأزمنة على بعض وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، فكما فضل شهر رمضان على سهور فقد جعل أشهر الأواخر منه أفضل لياليه وجعل أيامها أكمل أيامه وقصها بقسائس عن بقية الأيام والليالي شهر. الحمد لله على تنو مسمي ni ayan korota ni islamiyaye wa akramuna bi shahr ramadan ayan bonya fana ni sungaloy wajala minha asr al awaqir afdal al azman ay sungalo talaba ayo ke sungalo kono ka ke wakati fasamantiye ambe sere ya ma site minni batoci la makka kani ala kelen pewte jenyugonte alala ambe sere ya muhammadu alaka jondo alaka cidendo danfin be so heramado mo go sallira ale de salli baga be nyumaye ale de sumbaga be nyumaye ale de su joli ani sunna fila ale de ya kamma sunnai alaka tanuna kisibaka anaka dunkeu anaka shegon ani mogo kandara naka kanda sirai ani mogo ya ka tugura ka sunna ko fokata saralido no tabina ka boy alaka jon mbe washa kanke nyire kunye ni awu anka siralanye masamin korta lendo ani anka alabato ananka do masami ni akabba korta lendo na aka kodonye aye wakatu do fasamantia wakatu doka aye wakatu doke teretiye kake jago siraye tonome jago minna kafara ala ka masami sen yalendo ala minye sungalo ayo fasamantia kalo toka tallaba fana asu ala yo fasamantia sungalo su toka sungalo tilewu tallaba tilewu kulu timme ku dafa kateme sungalo tilaw toka alaye tallaba sungalo tallaban kere ni kere feunye ni o kere feu maddi sungalo tile tawma minye fasamantiaw ni ayo ke sungalo tallaban ka fasamantia sungalo tallaba atilaw asu ayu fasamantiya kalo tile tona su toka balmo abe sungalo tile talaba fasamantiya wula
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره سنغلو طلبا كيرين تنبتش سرني يرجيجك أولا تنتاك سنغلو تلتولا وأن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي أسر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره أرواه مسلم حديثان أنا مباشة بلو أكو تشيرين تنبي يرجيجا كسنغلو كنونا نباتولا يرجيجا مي أتنتو كسنغلو تنالا كسنغلو تلبا ينفنا تشيرين بي يرجيجا نتشيشري كو فنالا من ناتا كسنغلو تولا دون كباو يا يراني حديثا كما سنغلو تنفلنا أمغان فلو كيدن تنبنا فلك نعبدا كسنغو نسنغلو تلبا أبدو جيدي بطولا أبو بنيانا ميادي أتسنغو تكوني ود الله يموني وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أشهر الأواخر من رمضان أحيا ليله ويغجى أهله وجد وسد الميجار متفق عليه أم بايستكو كوشيدن تنكرا كوني سنغلو تلبان دونا كو أبا سوبير نميا أبا كدنبا يكونو أبا يرجيجا ninya akata fe aboshiri mana ba mabo musola abayele man misiri de kono ola tallaba ya ba benyana mayade nunya yiranna sungalo mugan folo anye yere jija mununke anye bato mununke tallaba minye shilem bamma anka do jidi batola anka do faranka shirika anka do jidi anka batola munna laylatul qadri nyinene kama jiden ko sallallahu alaihi wasallam taharru laylatul qadri fi asr al-awakhir min ramadan jiden ko ay laylatul qadri nyine sungalo tallaba kono hadisa warena na taharru laylatul qadri fi watri min asr al-awakhir min ramadan jiden ko ay laylatul qadri nyini sungalo tallaba wotirula mugani kele mugani saba mugani wolon fula mugani kononto tallaba wotiru aye sungalo laylatul qadri nyini wulula balmo laylatul qadri min fule ninye na be tallaban de la abe nyini tallaban kono fasamanta chama ni kere ya chama ala yodi laylatul qadri ma nimma di sungalo su toma adoya munye annaha unjila fiha alquran lailatul qadr qur'ana yajigni damina odela inna anjalnahu fi lailatul qadr ala ko le qur'ana jigni ko alayo damina ala ko le qur'ana jigni damina lailatul qadr dela sungalo laylatul qadr su qur'ana yajigni damina odela laylatul qadr afasamanta doya munye akere ya fen doya munye ala ya fasamanta kateme kalo bakeleka laylatul qadr khayrun min alf shahr ala ko laylatul qadr su ko osukele ko abbato kausa kalo bakele sambi segini doni sambi segini saba ani doni laylatul qadr su kelem bato kausa oye asabana laylatul qadr su malikaw bejigi tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha alakum malikaw chaman de bejigi laylatul qadr su kono jibril yere bula donc ni laylatul qadr fasamanta ira annani na fasamanta ni kere ya femmin be laylatul qadr su nye asui kisilende do
ala be shetani bali utese ka ciali be ciali bammin ke su tola uto ke letar qadri sula wallahi munye salamu hiya hatta matla'il fajr ala ko letar qadri su abek silende do fokata fajri keneci ciali tese ka kala duruna lailatul qadri su do ala yereya wale ko su barkalama de su min ka herakata inna anzalnahu fi lailatul mubarakati ala ko le qur'ana jigli da mina sula su mi barkalendo su min ka herakata woronna lailatul qadri kare yani fendo yi fasamanta do ba bolo yomunye sammu min latigeu ala bubo lahul mahfuzula kadi malikawma sammu min kallatige mina laylatul qadri nakira sumina kata mina tayna fokata sawre kallelatul qadri su latige be ko kono ala bubo lahul mahfuzula kodi malikawma fiha yufraqu kullu amrin hakim anana qur'ana ayala ala ko lailatul qadr akoko ko ye ko la benne ko o bebe latige lailatul qadr sudela ko ye ko la benne ko latige la nya ala bono ala bo o be nya mariya di malikaw makka bo la ful mahfuzula lawhul mahfuzula kadi malikaw ma lailatul qadr sudela wolon fulanna fasamantan ni kere ya fem ndira lailatul qadr suima ni mugam ni ala yake asui ibbe nama iya soro ayi soro batola ika junubu mise bebe yafa kata salo kana nyina letra qadri ka junubu bebe yafa wadallai munye qala sallallahu alaihi wasallam man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambihi muttafaq alayhi ciidan ko ni mo min lailatul qadri su ni ya jo alaye illi manalen do kiddi sugun kala shikake alaye ni jigi bala fana ko ala de bi sarala ciidan ko ni mo min lailatul qadri su joni nin nan yawuye ko junubu munun tamna e bolo ko abeke sababu ye ku yafa ye wala mbali mon nin fasamon tanin kere ya fengolon fula o be lailatul qadri su bolo o te sungalo ka su to bolo ni yayira na lailatul qadri su an kan jija tallaba min yesilam bamma an kan jija lailatul qadri su an kan jija nyini la do ka fara cesirika do ka fara batoka do ka fara funan shiriyauka do ka fara jikiruka do ka fara ka qur'ana kalanga mana mugam fulo uwe bato ke mugam fulo yin kono aka jidi tallaban kono wodi ato ciden tumbe itikafu ka kono kayele ma misiri kono to fokata fatu aburata ka hadisan nana ako sanwosa ciden kan yana mayabbe sanwosa sungalo tallaba abestileta aboke itikafu misiri kono fofo afatura sammi ayettile mugade ke itikafu la wala وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتكف في أسر الأواخر من رمضان متفق عليه عبد الله بن عمر ko ciden tumbe itikafu ke sungalo tallabanna وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتكف في أسر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده an bayi shatu ako ciren tunkera ko sungalo tallaba ko abe itikafu kai ko sungalo tallaba ciren be itikafu ke fo kata fatu ko ciren kan muso hiren fatulen kofe akan muso fana ye itikafu ke misiro la akofe donc ni ya ayiranna itikafu har muso bake me doni ko ko muso ka itikafu misiri kono ibake
me ika ko damade korosala ni fitinate na ya soro ni itikafu ke yoro mi te la fitina ite wali cew la fitina ini wali cew te nyagambi ika so kono na fana marafe munumbe dem munumbe ulu fana ateku ulu fana malla bilaye ulu fana ka hakete cinya ko ola musobbe itikafu ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد alako qur'ana kono akwa kana ka muso kafo nyonya kato itikafu la mishiri kono ninya yiranna itikafu teke so kono itikafu beke mishiri do kono anyuma juma be sallim mishiri min kono harisan min bana be do bolo ko itikafu teke mishiri shi kono fo mishiri saba ko paske ciden ko la itikafa illa fi salasati masajidi masjid al-harami wa masjid al-aqsa wa masjid an-nabi ko ciden ko itikafu teke yoroshi fo mishiri saba ko al-kaaba mishiri ani ciden kam mishiri ani baitul maqdis doni ke bawo be bolo majhabi nani mbe wo be bennen baka itikafu beke mishiri bela ni hadisa harin na sahara la itikafa li akmalu wa li afdalu hadisa illa nyini bedkede itikafu dafalente soro itikafu timmelente soro fo misiri sabaka itikafu min tayira ko itikafu teke misiri wore kono wari ato tuma imamu na Bukhari tumbe bonda do ako babu al itikafu fi asr al awakhir wal itikafu fil masajid kullaha لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تمام البخاري تنبه بوندادو أقول نيبوندا باب الاعتكاف في أسر الأواخر أقول نيبوندا كو اعتكاف بك سنغلو طلبنا أقول والاعتكاف في المساجد كلها أو كو اعتكاف بك مسير بدلا مسير ب بغاري بوندا كنين شغلا كو اعتكاف بك مسير بلا كو ألاك كوبا كوسو ni ala ko kana muso jenyonya kato itikafu la mishiru kono ni nye kurana kolo de ala ye mishiru gorobali fode ama mishiri shibo mishiri la Bukhari ko itikafu beke jiye misiri be kono jama misiri be kono majhabi nani mbode ka itikafu beke misiri be kono imam na tahawi fi muskal al asar ako silama ma wuli jiye kono nube itikafu ko kam misiru kono jiya fambe donc itikafu wa beke jiya misiri be kono hadisa mun fulani nye ko itikafu te ko misiri kono fo misiri saba doni kaba ko harne hadisa in kana yara Allah nyini yobe itikafu dafale itikafu min timmele no katame itikafu beka itikafu min daraje kabbo kacha katame itikafu beka wayre ni itikafu min kera misiri sabala na korote ko itikafu te ke misiri wala fo ni misiri saba inte la nyini to waye min kafamu
itikafu beke jiya misiri bela jama misiru abe itikafu beke ala oto men ko famba Aisha to ya ci da nyininka akun ni ala yake ala ni ala lilla dunya mbe lailatul qadri suma nkan ka do juman fo cidan kan ba shi to mai kafa Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anni ala ya famma sade ebe ya fafe ya famma na cewa da Allahumma innaka afu'u karimu tuhibbul afwan fa'fu anna ala ya famma sade fomin sirede ebe ya fafe alaika ya famma ay lailatul qadri sunu nina nin duwawu mugo ko o caya ika sujudu kono ika tahiyya labaw kono duwawu caya lailatul qadri sunu nini duwawu caya yireye jiya heraw lagara heraw ibange bagawiye duwawu caya uye ka sujudu kono ika duwawu caya uye ika tahiyya labanna no shemura rahimahullah akwambe ni sungalo wetiri duwawu mununke sungalo tallabanyini munu fuline nambe duwawu mununke akwai ka duwawu ke bange baga fulaye alaka yafuma alaku nema ako o kausa ika hari nyame wolon fula sarakatuye parce que duwawu dede sunu nafa katemi hari sarakati boka ori ato tumami ciiden ko ni hada maden sara ka bara bettigera jiyo kono donc ayem mu fo kafaru ka ko aw waladu salihu yadu lahu ako be ni yedde nyuma to na be duwawu kiye ka qur'ana kala mo ye ka duwawu ke mo ye ciiden bodo me ciiden ko su min ba na fa kaburu kono la gara kateme fembe ka foro ye duwawu donc aka duwawu caya yere aka duwawu caya abange bagawiye ka duwawu ke bange bagawiye sujudu nunun kono tahiyya nunun kono wotiri duwawu nunun kono o kausa umma kateme hari sarakati boka amma fo sarakati bo haramu ya lendo de me duwawu de nafa boka kateme sarakati boka ciden katira sahle koso ambe ala deli lailatul qadri su wala kambe amma ala ka duwan ka garjagela ambe ala deli jamanai geleya munun ba kono fitina munun ba kono balawu munun ba kono ala ku korota ala ka jamanai lafiya ala ka jamana don kambe cinyaka ku dusukun kanu do nyogona geleya min banka nin kura kunna ala ka wuli dawo gono to law fana kan fakka fo ka caya koy geleya min be jamanai kan nin kuran koyna dawo kan ka ke aka ciden de ko hada madde ako jo ala deli kam makona fembe mahari ni ka samaran nunjuru tigara koy kala delala hari ka samaran nunjuru na tigara akoy kala deli cide sallallahu alaihi wasallam ika hamina ko be jamana inka hamina ko do ka kenuye ambe do ko kuran ko ngela ya ala ka wuli ala ka jamana lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.